bifurije kugira intangiriro nziza cyane za weekend. Reka amakuru yacu tuhere mu gihugu cya Espagne. Ikinyamakuru Sport kiratubwira yuko Messi hari ibyo ari gutekerezaho, akaba rero Bartomeu yaramushyize muri position amwereka ko nta mikino na mike ihari, akaba rero yaranze kumuha iretere yamusohora mu ikipe ya Barcelona ku buntu. Umusitari munyargentine rero akaba ari umugozi wa mbere umuziritse mu ikipe ya Barcelona, kuba Barcelona itamwemerera gusohoka muri ikipe. Messi akaba afite uburenganzira bwo kuba yagenda adakurikije amategeko, ariko icyo gihe yarisika kubura miliyoni menshi cyane. Akaba rero uyu mugabo icyo nacyo n'undi mugozi umuziritse mu ikipe ya FC Barcelona. Gusa ariko Messi akaba afite andi mahirwe yuko yakina mu ikipe ya Barcelona kugeza mu kwezi kwa gatandatu umwaka utaha, hanyuma akatangira kunegosiya na club yajyamo akayisinyira mu kwezi kwa mbere ku itariki ya mbere. Gusa mu masaha ari imbere ikinyamakuru kiratubwira yuko Messi ari buze gufata icyemezo ntakuka cyo kuguma muri Barcelona cyangwa se kugenda, kuko haba uruhande rwa Barcelona haba uruhande rwa Lionel Messi ntago bashaka kugira ibiganiro bimara igihe kirekire cyane, bose nta mwanya bafite. Gusa ariko nimugoroba hakaba haraye hasohotse inkuru yuko Perezida Bartomeu w'ikipe ya Barcelona ari mu maboko ya polisi ashinjwa ruswa. Iyi nayo ni dikirizi ikomeye cyane ku ikipe ya FC Barcelona. Ikinyamakuru Mundo Deportivo kiratubwira ati igaruka rya Messi. Ati Papa Messi rero ntago yigeze ahakana yuko umuhungu we ataguma mu ikipe ya Barcelona. Iki kinyamakuru kikatubwira yuko Messi aramutse agumye mu ikipe ya FC Barcelona umwaka akarangiza amasezerano ye n'ikipe ya Barcelona izamuha bonus zo kuba yarakomitinze iyi myaka yose akakina mu ikipe ya Barcelona nta kibazo na kimwe ateje. Akaba rero arangije kontra ye neza cyane, kuba yarayubahirije azahabwa bonus ya miliyoni 63 z'amapaundi, n'andi mafaranga nayo Messi yahita arya agahita ajya no mu ikipe ya Man City kurya andi mafaranga. Ikinyamakuru Mundo Deportivo cyo cyatubwira yuko batangiranye ibitangaza, kikaba kigaruka rero ku bakinnyi bane batangiye rero bakiri batoya muri ikipe ya La Joya. Ikipe y'igihugu ya Espagne rero ikayatangije Ansu Fati ku myaka 17 n'iminsi 308, akaba yabaye umukinnyi mutoya mu mateka ya Espagne, utangiye ari mutoya wa kabiri, ubundi ibintu byaherukaga mu 1936. Mbibutsa ko ikipe rero ya Espagne yanganyije n'ikipe y'Abadage igitego kimwe kuri kimwe. Jose Gaya akaratsinda igitego cyo mu minota ya nyuma kuri cross yaritewe na Ferran Torres, bayikoraho gatoya, hanyuma Jose Gaya itereka mu izamu mu minota ya nyuma. Mu by'ukuri yari match yari ryoshye cyane. Ikinyamakuru AC kikaba kivuga ati dufite uburenganzira bwo kugira icyizere. Akaba rero ikinyamakuru kivuga ku ikipe y'igihugu ya Espagne mu by'ukuri yatangije rero abakinnyi bakiri batoya cyane rero babaha debut, harimo Ferran Torres, Ansu Fati, Michael Merino ndetse na Oscar Rodriguez. Akaba abasore rero bakiri batoya cyane mu by'ukuri ikipe ya Espagne ngo yagira icyizere rwose ko bazavamo abakinnyi bakomeye, mu gihe kandi ikinyamakuru kinashima cyane David De Gea witwaye neza ayobora ikipe ya Espagne nimugoroba, mu by'ukuri yakuyemo imipira myinshi cyane. Twerekeje mu gihugu cy'Ubutaliyani, ikinyamakuru La Gazzetta dello Sport, ikinyamakuru cyo ku mpapuro z'iroza rero kiratubwira yuko abastari b'abanyaburayi kabisa mu ikipe ya Milan AC. Akaba rero nyuma yuko barangizanyije kongera amasezerano Zlatan Ibrahimovic bakagura Sandro Tonali bagatira Brahim Diaz kuva mu ikipe ya Real Madrid, akaba ikipe ya Milan AC ishaka kuzana Timwe Bakayoko w'ikipe ya Chelsea batangiye ibiganiro. La Gazzetta dello Sport kandi iratujyana mu ikipe ya Inter de Milan amatransfer yabo itubwira yuko nyuma yuko bazanye Kolarov bakumvikana na Matteo Damian kumugura miliyoni 5 z'amayero, akaba rero ikipe ya Inter de Milan iri gushaka N'Golo Kante ikipe ya Chelsea, ndetse ngo ni ku rutambwe rumwe bagahita bazana Arturo Vidal. Ikinyamakuru Tutto Sport cyatubwira yuko Eden Dzeko na Suarez mu by'ukuri basa nk'aho hari amahirwe angana kujya mu ikipe ya Juventus. Gusa Bonucci na Chiellini nimugoroba ngo bakaba baraye bakoze ikizamini cyo guhitamo ninde bashaka hagati ya Dzeko na Suarez, ariko aba badefenseri babiri bakaba bahisemo ko Dzeko ari we waza mu ikipe ya Juventus. Gusa ariko hagati aho ngaho ikinyamakuru kikatubwira yuko Messi ari kubloka Suarez kuba yaza mu ikipe ya Juve nyuma yuko nawe ngagiye gufata icyemezo cyo kuguma mu ikipe ya Barcelona. Corriere dello Sport ikabigarukaho mu buryo burambuye rero tubwira ko Leo Messi ari kubloka Suarez kuza mu gihugu cy'Ubutaliyani mu ikipe ya Juventus, nyuma yuko rero Messi ngo hari amahirwe yuko yakinira ikipe ya Barcelona indi season. Afera suive mu gihugu cy'Ubufaransa, ikinyamakuru L'Equipe cyatubwira ati ntago byoroshye mu by'ukuri, hari indi nkubiri ya kabiri yajemo. Ni nyuma ko rero inkubiri ya mbere yaje ari uko abakinnyi batatu babanje kwandura covid, harimo Di Maria, Neymar ndetse na Paredes. Hakaba hamaze kwiyongeraho Icardi, Marquinhos na Keylor Navas.
akaba abakinnyi batandatu rero ikipe ya Paris Saint-Germain bafite coronavirus covid-19 bamaze kuyandura. Ari nako kandi ikinyamakuru kitubwira ko UEFA nayo yapimye ubwayo ipima ikipe y'igihugu y'Abafaransa isanga Mandanda yaranduye covid-19, akaba rero nawe atari bugaragare muri iyi match y'Abafaransa bafitanye na Swede. Ikinyamakuru equipe kikatubwira ko ikipe ya Paris Saint-Germain ifite gukina match ya championnat ku itariki ya 10 z'uku kwezi n'ikipe yaranse bafungura Ligue 1 ku ruhande rwa Paris Saint-Germain, bakazaba rero bayobowe na Pablo Sarabia ndetse na Kylian Mbappe na Herrera n'abandi bakinnyi nk'uko bibona rero 11 babashije kwarinya badafite aba bastari bo muri Amerika y'Amajyepfo. Twerekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru The Telegraph kiratubwira yuko amakipe mu gihugu cy'Ubwongereza amaze guhomba miliyoni 800 hatariyongeramo TV rights. Akaba rero aya makipe mu gihe twari turi muri confinement mu nzu kabisa cyagiye hari lockdown total, amakipe mu gihugu cy'Ubwongereza yarahombye miliyoni 300. Hakiyongeraho ko buri weekend ejo bundi bakina buri weekend ikipe zo muri Premier League zose hamwe ziteranyije zahombaga miliyoni 36 buri weekend imwe. Akaba rero barahombye amakipe yose hamwe uyateranije yahombye miliyoni 330. Hanyuma hakaza amareveni y'amakampani bahombye muri iki gihe cya covid, bakaba barahombye miliyoni 177 zose hamwe bakagenda ziteranyije zikagenda muri miliyoni 800. None hakaba hiyongereyeho PPTV ya hariya mu gihugu cy'Ubushinwa nayo yamaze gukuramo akarenge. Iyi kampani rero ya Suning y'Abashinwa yari ifite uburenganzira bwo kwerekana Premier League mu gihugu cy'Ubushinwa, ikabivuga ko kubera ikibazo cya covid babashe gukuramo amafaranga yabo kontra bayiseshe na Premier League bari bayifitanye kuva 2019 kugeza 2022 ari berekana Premier League ku butaka bw'Abashinwa. Gusa ariko ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa kikatubwira ati ibyo ngibyo ni ukubeshya mwikitwaza covid. Ikaba ikinyamakuru kitubwira yuko guverinoma y'Abongereza yafashe icyemezo cyo gufata kampani ya Huawei bayikura kuri liste y'amakampani agomba kwinstara no gutanga 5G muri UK. Nyuma yuko rero bayikuyemo government y'Abashinwa yarababaye, niyo mpamvu yahise ibwira PPTV Suning ati mukuremo ziriya miliyoni 560 nabo bakome bakadukomesha. Twizamukira ikinyamakuru The Sun kikaba kitubwira yuko amakipe muri Premier League yamaze gutora yuko abakinnyi bagomba gusimbura bagomba kugaruka kuri 3 bakava kuri 5 nkuko twari tubiherutse muri iki gihe cya covid. Akaba rero amakipe ya Big 6 yababaye cyane kuko niyo yagomba kubyungukira amafite abakinnyi benshi kandi bakomeye, gusimbuza 5 byari kuba ari uburyohe kuri bo, ariko aya makipe ya Big 6 bamaze kuyakatira kabisa. Ubukipe butoya bwavuze ati reka mutazatwica sha mwitwaje ko mufite ibikinnyi bikomeye, bakaba bagarutse kuri 3. Ikinyamakuru The Sun cyatubwira ko Joshua King ari gusaba ikipe ya Manchester United kuba yaza kuyikinamo. Uyu mukinnyi rero akaba ari umwataka w'umunyanorvege wakinaga ikipe ya Bournemouth yamaze kumanuka, afite inzozi z'uko yazakina Champions League. Akaba rero ikipe ntibasha kuyimuha, Bournemouth yamanutse mu cyiciro cya 2, akaba ari gusaba ikipe ya Man United rero yuko hari umwanya mu ikipe ya Man United yaza akayikinamo. Umukinnyi nk'uyu ufite ubushake nanjye namugura pourquoi pas. Ikinyamakuru Daily Star cyatubwira inkuru ahangaha rero y'umusekirite w'ikipe y'igihugu y'Abongereza aho icumbitse kuri St George, akaba yaranze gukingurira Jack Grealish akaba yaraje ku munsi w'ejo aje gusimbura Marcus Rashford wavunitse wamaze no gusohoka mu ikipe y'igihugu y'Abongereza. Noneho rero uyu nguyu yagombaga kuza kumusimbura. Akigera kuri gate y'ikipe y'igihugu y'Abongereza hicumbitse, umusekirite yaramuyobewe aravuga ati iyi nzererezi irashaka icyaha ahantu hacumbitse abastari b'ikipe y'igihugu y'Abongereza. Yanga kumukingurira kurinda abashinzwe protocole nibo baje kumukingurira. Akaba rero iki kinyamakuru kitubaza koko ati ntago uzi umustari bita Jack Grealish. Ikinyamakuru The Star kiratubwira kandi yuko nyuma ya Brazil, Norvege na Australia, Abongereza nabo ku munsi w'ejo bamaze gukonfirma yuko bonus zahabwaga ikipe y'igihugu y'abagabo ari nazo zizaza zihabwa ikipe y'igihugu y'abagore ya mupira w'amaguru ndo mu yindi mikino yose. Akaba rero abadamu bakomeje kugenda bahabwa ijambo bavuga ati abagabo nimba bakina bagahabwa wenda tuvuga urugero nk'ibihumbi 5 by'idolari kuri buri match, twebwe kuki mushaka kuduha 2 ntago tungana uburenganzira. Nkeka ko rero n'ahangaha mu Rwanda Imbuto Foundation n'abandi mwese muzarezinga ijambo hanyuma bikagera kuri Ferwafa ikajya na ministeri bakajya batanga bonus zingana ku bari n'abategarugori n'abagabo mu mikino yose bitabiriye. Twekeshe mu kinyamakuru DMR cyatubwira yuko imyaka 47 ishize Abongereza bafite umugenzo mwiza cyane wo guhemba umukinnyi w'umwaka. Akaba rero iki gihembo kigomba gutangwa ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 9 zari kwa 2 cyumweru gitaha uyu munsi ku isaha ya 7 akarigo turebuze kuba tumenya abanominies, no kubanga abakinnyi bagomba kuzatorwamo uhabwa igihembo cy'umukinnyi w'umwaka muri Premier League. Rero abahaga amahirwe ni Henderson wa Liverpool ndetse na Kevin De Bruyne nk'uko ikinyamakuru DMR kibivuga. DMR kandi ratubwira yuko Napoli
ikaba iri gushaka Socrates Papastathopoulos w'ikipe ya Arsenal. Perezida w'ikipe ya Napoli Laurentiis akaba yaramaze kubikonfirma, hanyuma bamajije kwikora Koulibaly akavuze ati uzatanga cash twifuza niwe tuzamuha. Mbibutsa ko Kalidou Koulibaly ari gushakirwa cyane ikipe ya Manchester City. Tukivuga kandi ikipe ya Arsenal, Lucas Torreira w'ikipe ya Arsenal akaba ari gushakirwa cyane ikipe ya Fiorentina, miliyoni 8 z'amayero akaba ikipe ya Fiorentina yatanze nko kumutira, hanyuma ikaba ikipe ya Arsenal izafata umwaka urangiye rero miliyoni 16 z'amayero. Iyi ni affaire yo gukurikirana cyane, mu gihe kandi mu ikipe ya Arsenal bari gushaka Philippe Anderson akaba ari umumediateri macacari w'ikipe ya West Ham mu Brazil. Urumva ko Edu ari kuza abandi ba Brazil mu ikipe ya Arsenal. Les amis, ibi byiza cyane, Imana ibarinde.